أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana Musa aleyhisselam erizege jetip akılesi tolgan uçurda ağa biz hikmet menen ilim berdik. Biz жақсы adamdарды ушинтип сыйлайбыз. Jana Musa aleyhisselam şaharga kirdi. Elder şahardын eli kaydigер болгон бекапар учурда кирип эки адамдын урушканын көрдү. Алардын бирөөсү анын жамаатынан, экинчиси душмандын жамаатынан. Өзүнүн жамааты болгон адам жардам сурады душманына каршы. Musa aleyhisselam muştum менен bir койгондо ага өлүм келип өлдү. Анда Musa aleyhisselam бул шайтандын амалы. Албетте шайтан душман жана ачык аташтыруучу деди. Кийин Musa aleyhisselam ya Rabbim men nafsımla men özüme zulüm kıldım. Meni keçirgin dep suraganda Allah'ım anı keçirdi. Elbette al keçirimdi boğru kel. Jana aytты ey Rabbim sen bergen nimetlerin bardığın sebeptü. Senin nimetlerin sebeptü. Men hiç kaçan emi mujrimlerge, günökörlerge jardamçı bolboymун dedi. Bu Kasas suresinin 14, 15, 16, 17 ayetleri. Firavun'un üyünde Allah subhanahu wa ta'ala Musa aleyhisselam'dı bağıp, östürüp çoğaytadı. Çoğayıp Musa aleyhisselam erizege jetken kezde oşol vaqttan Allah subhanahu wa ta'ala Musa aleyhisselam'a akıl, es, farasat beredi. Akıl, es, ilim, farasat beredi. Oşol ilmi menen, akıl, esim menen, farasatı menen köptөгөн жақшылық işlerdi kılıp жүргөн болот. Бүгүнкү сабагыбыз وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Бул Муса алейхиссаламдын ошол эрезеге жетип, бойго жетип, чоңойгон учурдагы абал. Ошол жерлерди Аллах субханаху ва таала бизге кыска-нуска кылып баяндап атат. Өткөнгү сабак кичинекей кези болсо, кичинекей кезде кандай амалдар кылган, кантип Аллах таалам чоңойткон. Бүгүнкү сабагыбыз Муса алейхиссаламдын пайгамбар болушунан алдыңкы учурларда кандай абалдар болгон, ошону Аллах субханаху ва таала баяндап атат. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. Balaga aşuddahu деген söz erezlige жетип, бойго жетип, акыл эси, денеси толгон учурда айтылат. Адамдын акыл эси, денеси күч кубатка толгон кези 30 жаштан 40 жашка чейин болот. 30 менен 40тын ортосундагы жашты Кур'an-ı Kerim'de balaga aşuddahu деп айтылат. Olamma balaga aşuddahu degeni ne oldu? Musa aleyhisselam özü çoğoyup, akılga tolup, esig tolup, anan özü dagın, denesi dagın, küç kuvvatga tolup, kattı bolğon uchun айтат. Aşudda kattı деген söz.
Demek adam күчкө толгондо анын акылы да каттуу болот, акылы да курч болот, анын денеси да каттуу болот. Күчкө толгон учур болот. Уламма балага ашуддаху вастава. Муса алейхиссалам акылга эсиге толуп жана истава. Бул истава деген сөз балдар Кур'ан-ы Керимде көп мааниде колдонот. Алла Таалага да колдонот, махлукка да колдонот, Муса алейхиссаламга колдонду, башка пайгамбарларга да колдонот. Ар-Рахману алал арши истава. Истава ал жерде башка маанасы. Ошондой эле бул жерде уламма балага ашуддаху вастава Муса алейхиссаламга келип атат. Ошондой эле كذرء أخرج شطأه فأغلظ فاستوى эгинге да айтылат. Истива деген сөз бул балдар тик турганда да айтылат. Бирдей болгондо да айтылат. Ошондой эле бир камал сыфатка жеткенде да айтылат. Толук бир сыфатка жеткен учурда дагы айтылат. Уламма балага шуддаху вастава дегени Муса алейхиссалам баягы күчкө, акылга толуп бышкан учур деген сөз. Түшүнүңөрбү? Бышып бүт барлыгына таяр болгон учурда атайнаху хукма ва илма, биз эми ага хикмат, данышмандык жана илим бердик дейт. Бул хикматтан мурат балдар, илимден мурат илми нубува эмес, пайгамбарлык илими эмес. Бул пайгамбар илимге чейинки окуялар. Себеби Муса алейхиссалам бул учурларда 30 тегелегинде болгон. Bundan keyin Madyanга барат, Madyanга барып үйлөнөт, үйлөнгөндөн кийин ал жерде 10 жыл кызмат кылат, анан кайтып келет Шуайб алейхиссаламга, кайтып келип, андан кийин Аллах субхана ва таала кайтып келе жатканда вахий жиберет. Ошондуктан бул кабла нубува, бул илим, илми нубуват эмес. Бул акыл, фарасат, данышмандык. Түшүнүңөрбү? Акыл, фарасат, данышмандык. Пайгамбарларга Аллах субхана ва таала пайгамбар болуштан алдын эле акыл, фарасат, ушундай данышмандык илимдерин берип келген. Ошол акылы менен, фарасаты менен алар жакшы иштерди кылган, жаман иштерден алыс болгон. Пайгамбар болуштан алдын, пайгамбар болгондон кийин аларга Алла Таала өзгөчө илим берген, анын макамы ал өзгөчө илим. Бул жерде уламма балага ашуддаху вастава Муса алейхиссалам айтат, Алла Таала ал бышып жетилгенде, бышып жетип акыл эсиге, күчкө толгон учурда атайнаху хукма ва илма, эми ага биз hüküm verdik, hikmet verdik, danışmanlık verdik, jana ilim verdik, akıl, yes, farasat esini verdik deydi. Demek peygamberler jönökөй insan emes, alar törölgöндөн kийин Allah özü saktayt, andan sırtkары peygamber boluşka çeyin ele, alarga Allah subhanahu wa ta'ala ilmi, farasatты, akıl esni büt toluk bergen. Anan özü akıl esni tolu adam bolsa, aga vahiy kelgen bolsa, buna nurun ala nur bolat. Bunun ilmi daha küçöyöt. İlim üstüge ilim var. Şimdi var mı? Bir talep ilim gelet, kişinekey talep ilim, eşteke bilbeyt. Kişinekey akıllı var, medresede 7 yıl, 8 yıl okup biraz akıllı bolat. Aldıyla jakşı nerse. Peygamberler adına emes, bunlar toluk akıllı insanlar. İlim nübüvvet gelgenden keyin nurun ala nur bolat. Mana oşunu ayttat, "Velemma balaga aşuddahu vastava atayna hukma ve ilma." Uşul söz balдар "Velemma balaga aşuddahu" Yusuf aleyhisselam'a da koldanat. Yusuf aleyhisselam'a da surat-ı Yusuf'ta aytat, "Velemma balaga aşuddahu." Bura жерде vastava деген söz yok. Bilmiyorum. Demek Allah Teala peygamberlerin bardığına oşol peygamberlik doğru kelgen uçurda peygamberliğin bergen. Güç kuvveti, akıl sezip jetkende bergen. Aga çeyin peygamberlikka bergen emes. Negizilен peygamberlik balдар жалпысынан peygamberlerin barına 40 yaşta verilgen. Ekele peygamberga 40 yaştan bayağıday azırak 40 yaşta jetpestен türbele jaş kesinde verilgen. Birösü İsa aleyhisselam. İkincisi Yahya aleyhisselam. İsa aleyhisselam menен Yahya aleyhisselamga 40 yaşka tolgongo çeyin Allah subhanahu wa taala peygamberlik bergen. Kalgan peygamberlerin barına Allah subhanahu wa taala 40 yaştan keyin peygamberlik bergen. Bundan bilinet adam balası 40 yaşa jetkende tolot, akıllı da tolot, esi de tolot, bayağı cazibelari jogorot, sabırdı bolot, özünü özü kontrol kıla başlayt. Emi al adamdарды başkarsa tuğra başkarat dep Allah subhanahu wa taala oşol vaqtı tanıgan. Bul Allah'ın hikmetinden birinde el başkargan adamlarga, alımlarga, dailerge en birinci akıl esi jayda boluş kerek. Akıl esi tunuq, akıllı taza, aytkanды түшүнгөн, анан жазба калтырбаган,
кыз кандыкка алдырбаган элдерди туура багытка беретін адам болуш керек. Мына ушулар пайгамбарлардын мираскорлору болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Аллах субхана ва таала пайгамбарлардын баарына бышып жетилгенден кийин андан кийин эмне жиберген? Пайгамбарлык жиберген. Негизинен Аллах субхана ва таала адамзатты алсыз кылып жараткан. Аллаху лази халакакум мин ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة ضعف وشيبة. Allah Taala sizleri жараткан башында алсызсыңар дейт. Алсыз. Эчтеке билбейт, төрөлгөн наристе балат, жегенди билбейт, ичкенди билбейт, дарат кылганды билбейт, зийгенди билбейт, эчтекени билбейт. Ал муктаж, атасына, энесине, бир туугандарга муктаж, эчтеке эмес. Ошол кичинекей жумшак махлукту не кылат? Аллах субхана ва таала өстүрүп барып чоң бир инсан кылат. Отургандарыбыз баарыбызды кичинекей абалдан Алла таала өстүрүп келип, балага ашудда болду. Түшүнүңөрбү? Кичинекей ымыркай, кармасаң жумшак, сынып калатыгандай көрүнөт. Ошону Аллах субхана ва таала эмне кылат? Өстүрүп барып туруп, аны бекемдеп катырат. Ошонун балага ашудда. Терин катат, бетин катат, денең катат. Туурабы? Катып, эми иш кылсаң чарчабайсың, башка болбойсуң. Адамдын катыган учуру болот. Ошол каты бышкан учуруну Аллах субхана ва таала «Валамма балага ашуддаху» деп атат. Түшүнүңөрбү? Демек жаш бала төрөлгөндө кичинекей алсыз болот, жумшак болот. Аллах таалам тарбиялап отуруп барып анан бала сонун келишкен жигит болот. Же бир кыз болот. Ошо келишкен жигит канча жашта? 30 жашында, 40 жашында акылга, эске, илимге, күч-кубатка толгон учуру болот. Ошол учурда Аллах субхана ва таала эми бул ишке жарап калды, бул иш кылдырыш керек деп не кылат? Пайгамбарларды пайгамбар кылат, башка адамдарды дагы ошол ишке, дин ишине, элдерге кызмат кылганына буйрат. Ошондуктан уламалар айтат, негизи эле элге багыт берген адамдардын жашы 40тан жогору болгондо жакшы дейт. Жаштык кылбайт, тажрыйбасы көбүрөөк болот, адашпайт, кызуу кандыкка алдырбайт. Ошондуктан алымдардын дагы, даилердин дагы, дин кызматкерлердин дагы 40 жаштан жогору болгону дагы жакшы болот, сөзү өтүмдүү болот, тажрыйбасы да көп болот. Түшүнүңөрбү? Аллах субхана ва таала айтат: "Валамма балага шуддаху вастава." Муса алейхиссалам бышып жетилип, акыл эстүү болгон учурда атайна хукма ва илма, Муса алейхиссаламга өкүм да жибердик дейт, илим да жибердик. Ва казалика najzil muhsinin. Ва казалика najzil muhsinin дегени ушул сыяктуу жакшы адамдарга биз сыйдык беребиз деген сөз. Мухсин ихсандан чыккан. Ихсан деген сөз тахсин. Ар бир нерсени чырайлуу кылууду айтылат. Ар бир нерсени чырайлуу кылганды ихсан деп айтылат. Ошон үчүн хадисте келет, хадис Жибрилде мал ихсан дегенде не деген? Ан та'будаллах кааннака тарах, фа ин лам такун тарах, фа иннаху ярак. Ихсан эмне деп сураганда, Алланы көргөндөй сыйынгын. Алланы көрбөсөң, анда Алла сени көрүп турат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндүргөн. Демек, адам баласыга сени бирөө көрүп турат десе, ал башкача кызмат кылат. Азыр талабаларга келип, мына ишти кылып кой деп устаз карап турса, ал башкача кылат. Ихлас менен, шашпастан, чырайлуу кылып кылат. Эч ким карабаса, эптеп, септеп качып кетет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн ва казалика najzil muhsinin дегени мухсин инсандарды, жакшы амал кылгандарды биз ушундай жакшылыктар менен сыйлайбыз дейт. Демек, хикматтуу болуштун жолу балдар ар бир ишти ихсан менен аткарыш керек. Ар бир ишти майны чыгарып, Алладан коркуп, Алла көрүп турат деп аткара берсек, Аллах субхана ва таала не кылат? Ихсан макамын насип кылат. Ихсан макамы келгенден кийин мухсин инсандарга Аллах таалам хикмат насип кылат. Муса алейхиссалам аненеси мухсинин, жакшы инсандар болду. Аллах субхана ва таала ошол сабырынын берекетине, ошол жакшы иштердин берекетине буларга хикмат салып жүргөн. Булардын айткан сөздөрү хикмат, тайна хукма ва илма, илми хикмат, илми ладуни, фарасат, акыл сыларды берди. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Муса алейхиссалам пайгамбар болушунан алдын эле немеге барып айтат эле Фираунга. Фираундун бакма баласы да барып айтат эле: "Сен мына Бани Исраилди көп кордоба. Буларды кул кылып эзе бербе. Мындай кылыңыз. Бир жумада бир күн дем алыш болсун. Ошол күнү булар иштебесин. Булар дем алсын" деп фикир берген. Ошол фикирини эске алып,
Firavun cumasına bir gün Bani İsrail'e demalish qilgan. Demalish qilgan. Bu qabla nubuwa, payg'ambar bo'lishdan oldin aytib o'tadi. Demak, aql esi o'shaga yetgan danishman odam bo'lgan. Anan Firavun qabul qilgan, andan boshqa dag'in ko'ptagan sovetlerdi, bayag'ida kengashlarni berib turgan, biroq Firavun qabul qilgan bo'lgan, qabul qilgan shunlar bo'lgan. Qisqasi Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va kazalika najzil muhsinin." Yaxshi insonlarni biz shunday yaxshiliqlar bilan, ilm bilan, hikmat bilan, danishmanlik bilan siylaymiz deydi. Muhsin degan tushunarmi? Har bir narsani mayini chiqarib, ixlos bilan yaxshi chiroyli qilganda muhsin deb aytiladi. Musa alayhissalom nenesidan muhsin, o'zidan muhsin. Sebebi enesi ne qildi? Allohning hukmi ekan deb, Allohning hukmi deb bolasini, süt emizgan bolani daryoga tashladi. Allohning hukmi deb. Sabr qildi, chidadı, qiyinchiliklar boshdan o'tkazdi, to'laganda bir qo'rqdi, suvda bir qo'rqdi. Müt barını ötközüp Allah'ın hükmü de çıdap argandan keyin Allah subhanahu wa taala enesiga dag'in, balasiga dag'in maqam berdi, balasini payg'ambar qilgan da oldu. Musa alayhissalom törelgen zamattan başlap ne başlandı? Mashaqqat başlandı. Qiyinchilik doğu başlandı. Törelgen baldarın barını soyup yok qilib atkan. Oşoga qarabastan Musa alayhissalom ne qildi? Allah Taalaning nimesi bilen çoğoydu. Çoğoyganda dag'in kafirden Firavunning uyunda çoğoydu. Al yerdagi zulümdarni gördü, başkalarını gördü. Büt barını görüp, sabır kılıp, ahırı jеңишке жетti. Mına oşol jеңiş neden boldu? Sabırdan, жақсы амалдардан, берекеттен boldu. Oşonun üçün hikmatlı olsun, ozumdan danışman sözler çıksın dese, al adam baldar muhsin boluş gerek. İbadatты чырайлуу кыл, ата-энеңе мамилеңди чырайлуу кыл, эл менен мамилеңди жакшы кыл, адамдар менен мамилеңди, Алла менен болгон мамилеңди оңдосоң, сен muhsinsin. Senin özünden Allah subhanahu wa taala hikmet sözleri çıkardı. Senin özünden adım gidey hikmet sözler ağıp çıkardı. Düşünüyorsunuz mu? Buna usulda ayetler Allah Teala ve kezalike najzil muhsinin. Biz yaxşı adamlardı, muhsinlerdi. Uşunday yol menen ne kılabız? Sıylayız. Allah'a sıylıktı, beremiz deydi. Ondan keyingi ayet ve dakhalal medine ala hini gafle min ahliha. Jana kirdi şaharga oşol şahat neyleri kaparı yok, bekapar uçurda. Gaflette, kaydigel bolgan uçurda girdi. Fawajada fiha rajulayni yaqtatilan. Kirgenden keyin iki adamdı taptı, gördü deydi. Alar uruşup atıptır. Birösü hada min şiatihi, cemaatinden, özünün cemaatinden Bani İsrail eken ve hada min adubihi. Bu düşman Kıpti fastagasahu allazi min şiatihi alallazi min adubihi. Bayağı cemaatdagi adam ne kıldı? Düşmana karşı Musa aleyhisselamdan yardım suradı. Fawakadahu Musa faqada aleyh. Musa aleyhisselam bir urganda bayağıdan ölüp kaldı deydi. Ve dakhalal medine ala hini gafletin min ahliha. Eldir bekapar bolgan uçurda Musa aleyhisselam kirdi deydi. Bu okya qayerda bolgan, qanday bolgan Kur'an-ı Kerim şunu böyle bayandaydı. Biroq muhaddisin, mufassirinler aytat Musa aleyhisselam'ın uyu şahardan sırtqari deydi. Keyber mufassirinler aytat Firavun'un uyunda bolgan deydi. Firavun'un uyu şaharın sırtında bolgan. Padişaların uyu şaharın sırtında bolat. Anam bu şahara kelgen deydi. Oşonda körüp kaldı, ekönü uruşkanını. Keyber mufassirinlerin fikirinde Musa aleyhisselam Firavun'un uyundan çıkıp ketken edi. Çıkıp ketip özü şahardan sırtqari bir yerge uy kurgan edi deydi. Oşol jakta uyunda yaşap, anan kelgen uçurda uşul bolgan okya. Qaysı vaqtda kelgen dese, keyber mufassirinlerin fikirinde bu inda zahira, tuş gün ısıgan vaqt bolot. Keyber ulamalar aytat keşinde kelgen deydi. Biroq köylük ulamaların fikirinde oşol gündüzgü vaqt bolgan. Gündüzgü vaqt bolgan, sebebi ısık uçurda ballar, ısık yerde yaşagan adamlar gün ısıgın açıda bastan uyuna kelip es alat. Isıkta işley almayısın da uyga kirip alıp es alasın. Oşonda eldin bardыгы es algan uçurda Musa aleyhisselam oşol şaharga kiret, Misir'e kiret. Kirgende karasa iki adam uruşup atat. Birösü Kıpti, birösü Musa aleyhisselam'ın qomu. Anam barıp ajıratat, el değiştiret, düşündüret. Biroq düşünböstön tegi zulüm kılıp atkan bolat. Sebebi Kıptiler Bani İsrail'e zulüm kılat. Alарды kul katarı köretele, kul dayakıl işleteteli. Anan Musa aleyhisselam'a düşündürse düşünbey, ajıratkanı karabastan Musa aleyhisselam'a dagın karşılık gösterdi.
Көрсөткөндө Муса алейхиссалам ошо тиги адамды zulumdan тийиш үчүн бир урат. Вакказа деген сөз мындан айтылат. Түшүнүңөрбү? Колду мындай кылып жумуп туруп урганды эме дейт экен? Фаваказаху Муса. Көрдүңөрбү? Не кылды дейт? Мушту менен урду дейт. Колун мындай манжаларын жумду дагы, анан жакшылап урду. Жакшылап урган жок, Муса алейхиссалам акырында урган. Ne kıldı? Vurdu ve qada aleyh. Urar zaman ölüp kaldı. Musa aleyhisselam vurgan dele ölüp kaldı. Anan bayağı adam düşünbegenden ki Musa aleyhisselam acıratı niyetinde anı vurganda al adam ölüp kaldı. Ölgönden keyin qala hada min amali şeytan. Aytdı bul şeytanın amalı oldu. Şeytan uşuğa türtkü oldu. İnnehu aduvvun mudillun mubin. Bu elbette açık benim düşmanım, bizim barul düşmanımız dep Musa aleyhisselam ökündü. Ayağına düşündürüyor ballar, ayağına köp senin aytılar. Al düşünbegenden keyin anı vurganda bayağı adam takdırın negizinde ölüp kaldı. Musa aleyhisselam öldürgön yok, anı takdırı jetip ölgön edi. Oşonun üçün ilmi kalamda bunday mesele var ballar. El-maktulu meyyitun bi ecelihi. El-maktul meyyitun bi ecelihi. Bu degen söz ölgön adam özünün ajalı menen öldü. Al biri öldürüp koygan yok. Biri öldürüp koydu, maşine öldürüp koydu, je develep ketti, je olsa matıp saldı, je soyup saldı деп atpayбы? Бул балдар себеп. Негизги ал адамдын өзүнүн вакыты бүткөн болот. Вакыты бүткөндө ага бир нерсе шултоо болуш керек болот. Ошонун негизинде адам баласы не дүйнөдөн кете берет. İza jaa ajaluhum la yastaqim sa'a wa la yastaqimun. Al bir sekundga ödeyildi bolmayt. Ar kimge жазылган ошол жашайт, кете берет. Бул жерде дагы баягы Кыптийнин өзүнүн ажалы келген эди. Анын өмүрү аяктаган эди. Бирок ошонун дүйнөдөн кетишине Муса алейхиссалам себепкер болуп калды. Түшүнүңөрбү? Анан не кылды? Айтты, бул нерсе шайтандан болду. Qala hada min amali şeytan. Şeytanın amalı. İnnehu aduvvun mudillun mubin. Elbette bu açık adaştırıcı dep Musa aleyhisselam ökünüp kaldı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala keyin ayette ayttat: "Qala rabbi inni zalamtu nefsi faghfirli faghfara lah." Keyin ayetinde ayttat: "Oşol uçurda Musa aleyhisselam aytты: "Ey Rabbim, men bilbesten, bayqabastan özüme zulüm kılıp aldım. Meni keşirgin." Degende faghfara lah, Allah Subhanahu ve Teala kechirdi. Demek adam balasından günah olsa oşol zaman tövbe kılış gerek. Allah'tan kechirim so'rash gerek. Tushundinglarmi? Musulmandın mesi yaxshi sıfatı günah bolat ballar har kimden. Oşol zaman günahga tövbe kılgan adam eng yaxshi adam. Günahsız adam bolboydu. Birinci mesele. İkinci mesele günah bolganda men günah kıldım dep moynuga da alış gerek. Bugünkü uçur hazır hiç kim günah körmün debeydi. Büt bar men tazamın deydi. Men kıyımın, men tazamın, başka adam günah kör, men de günah körmün de yok deydi. Özgöçü din jaatında жүргөндөр, alımlar, qarılar, imamlar, din hizmetkerleri bunlar özümüzü bir perişte deleseniz olganбыз. Bizde günah bolboyt. Günah olsa karapayım elden bolat degендей düşünüp gelip kalganбыз. Андай эмес. Musa aleyhisselam ulul azm peygamber. Oşo peygamber aytты: "Ya Rabbim inni zalamtu nefsi." Ey Rabbim men özüme nafsıma zulüm kıldım. Faghfirli, beni keçirgin dep Allah'tan jalınıp suradı. Faghfara lah, Allah Taala keçirdi. Biroq ulamalar aytат, Musa aleyhisselamdın kılgan nesesi günah bile, günah emes bile dese, kebir ulamalar aytат, bu günah emes ele deydi. Biroq Musa aleyhisselam oşonun özü günah dep sezdi. Sebebi katıldığın balдар türleri köp. Biri bolat katıl amat. Okugasыңарбы? Katıl amat degeni ataylap öldürüp koyuu. Bireudi ataylap öldürүү эң чоң günah. Oman qatala mu'mina mutaammiden ila ahir ayet. Эң чоң günah. Ekincisi katıl hata. Katıl hata degeni bilesiңерби? Katıl hata degeni hata menen, to'g'ri emas yo'l menen adashib öldürüp aldı. Misalı uğa çıktı dagın kiyik tatam dedi. Adashib oşol ok bireöge tiyip ketdi adamga. Bunun katıl hata boladi. Katıl amatda ne boladi? Qisas boladi. Qisas vacip boladi. Katıl hatada bundagın nimesi var, biroq darajасы pastroq boladi. Andan keyin shibhi hata var.
Şibhul hata деген болот. Ал мына ошол Муса алейхиссаламдыкы амат да эмес, атайлап да кылган жок, хата да болгон жок. Бул шибхул хата. Хатага жакын нерсе. Себеби көбүнчө адатта бирөөдү бир койсоң эле ал өлүп калбайт. Адатта бирөөдү бир муста урсаң эле ал өлүп калбайт. Түшүнүңөрбү? Bir çoğu nesi menен ursaң, temir menен ursaң, жатып салсаң, анда ал өлтүрөт. Жөн эле бир чабып койсоң, же уруп койсоң, ошо менен өлүп калбайт. Ошон үчүн уламалар айтат, бул хата болгон менен хата амат да болгон эмес, хата да болгон эмес. Бул шибх хатага жакын болгон, буну күнөө деп эсептебесе де болот эле. Бирок Муса алейхиссалам пайгамбар болгон үчүн буну эмне болду? Өзү күнөө деп сезип, өзү күнөөкөр сезип, Алладан кайрылды. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ey Rabbim, men özüme özüm zulüm kıldım. Faghfirli, meni keçirgin. Faghfara lah. Allah Teala'm keçirdi. İnnehu huvel gafurur rahim. Elbette Allah keçirimdi borker. İnnehu huvel gafurur rahim degen ulamalar aytat. Allah Teala'm keçirimdi borker. Oşol uçurda dendesi dagı borker bolgan hareket kılış керек, keçirimdi. Bugünkü zamanda adamlar keçirmey kaldı birbirine. Uruş, janjal, talaş, büt bardığı keçirim joktuğuna. Hiç kim birbirini geçirmeydi, bir tuğanı geçirmeydi, dostunu geçirmeydi, ayıldaşını geçirmeydi, koşunasını geçirmeydi. Oşonu yaşap atağız. Büt bardığını bayağınday kıyınçılıkta, maşakkatta, kaygıda, kapada yaşakanın sebebi keçirim yok. Biz Rabbimiz Allah günah kıldın, keçiret. İnnehu vel gafurur rahim. Bendilerge dağın oşonu ürgötürdü, tağımlaydı. Bendiler dağın keçirimdүү болгонго çakırat. Demek günah oldu. Biri kelip sen de aslında menden günah ketdi, ittik menden ketdi, tura mes kıldım dese, keçirip koyuş gerek. Men keçirdim eyle, sen de keçir eli, eşteki bolgondoy, ıntımak jolu menen jaşaylık dep kelişim kılış gerek. Düşünüңөрбү? Innahu huvel gafurur rahim. Allah Taalam keçirimdi borker, oşol uçurda mendesi dagın keçirimdi borker болгону жакшыраак. Qala Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Keyin aytdı, ey Rabbim, sen mağa bergen nimetlerin sebeptü. Falan akuna zahiran lil mujrimin. Emi hiç kaçan men mujrim kılmışkerlerige, günökörlerge jardamçı bolboymун dedi. Sebep ökünüp kaldı. Ökünüp kalgandan ki Musa aleyhisselam aytdı, emi men günökörlerge jardamçı bolboymун. Qala Rabbi bima an'amta alayya. Ya Allah, mağa bergen nimetlerini eske alıp деп атат. Adam balası ar daim Allah bergen nimetini eske alış gerek. Musa aleyhisselam nimetleri aябай көп болду. Аны кичинекей жегесинен Allah өзү сактады. Дарыяда чөккөн жок, аны жеген жок, Фираун өлтүргөн жок, соңойтуп багып барып, кийин пайгамбар кылды, кийин сууга чөктүрбөдү, башка болду, толтура иштер өткөн. Ушунун бардыгын эске алып туруп, эми эч качан мен сага каршы чыкпаймын деп. Эч качан мен бирөөгө сага каршы болгон адамдарга же кылмышкерлерге мен жардам кылбаймын деп. Бул аяттан билинет балдар, ар бир инсан Allah bergen nimetini eske alış gerek. Ar biribizge Allah Taala mingdegen, milyondogon nimetleri bergen. Ve in ta'uddu ni'metallah la tuhsuha. Esebi jok. Allah'ın tamam desek, ar birimiz özümüzü karaylık. Mende var nimet, sende jok, sende var nimet, anda jok. Oşontup oturup Allah Taala nimetini istegenden keyin al adam emi uyalat. Al insan abdul ihsan. Жақшылық қылған адамға барып не қыласың, тағзим қыласың, урматтайсың. Эми Алла Таалам ушул нематтарын барын берип атса, мен Алла Таалага каршы чыкпаймын. Алла Таалага каршы болгон адамдар менен чогуу болбоймун. Алланын динине каршы чыкпаймын деген пикир өзүнөн өзү пайда болот. Ошондуктан Аллага жакындаштыктын дагы бир чоң жолу бул шүгүр балдар. Нематтарды эстеп Аллага шүгүр кылуу. Ошондуктан Муса алейхиссалам дагы айтып атат: "Кала Rabbi bima an'amta alayya." Ey Rabbim, mağa bergen nimetlerinin bereketi menen, sebepleri menen falan akuna zahiran lil mujrimin. Eç kaçan men mujrim, kılmışker, günökörlerge jardamçı bolboymун dedi. Demek bu ayetten bilindi, kılmışker, günökörlerge jardamçı bolgon bolboyt balдар. Kebir uçurlarda bir adam jardam suraydı. Oşol adamga jardam bergenge toora kelet. Kebir uçurlarda jardam berbegenge toora kelet. Eğer tigi taraf zalim bolsa, zulüm kılmazsa, anı zulümden tıyış gerek. Kolun menen, butun menen, dilin menen aytıp düşündürüş gerek. Eğer tıybasa, alı menen koşulup tigi mazlumga zulüm kılmaz gerek.
zulüm kılbaş gerek. Bu çoğun günah. Düşünüyorsunuz, zulüm kılganda çoğun günah, zalimlerge barıp yardım bergen de çoğun günah. Jana zalimlerge barıp turup, je kılmışkerlerge barıp turup, oşolarga sebepçi bolsoň, sebäbi garip, bul da günah. Şaly iki adam uruş atkandan keyin bıçakты berip dur dese berip koydum. Alıp bıçağını aldı da öldü. Ne kıldı? Sayıp saldı misal. Je alıp atıp saldı. Sen oşol zalimga ne kılgan bolasın? Jardam bergen bolasın. Oşon üçin zalimdan kaçış gerek, kılmışkerlerden kaçış gerek, alarga hiç kaçan jardamçı bolboş gerek. Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah meni mujrimlerge yardımcı kılıp koyboğun degeninden bilindi. Hiç kaçan zalim taraf bolboş gerek, mazlum tarafında boluş gerek. Hiç kaçan biri kılmışker adam ölüm iş kılbassa oşol günöge yardam berbeş gerek. Misalı riba meselesi var. Oşon üçin hadiste gelet Musa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar. Jegen adam, içken adam, güve bolgan adam, жазган adam bardygy barabar deydi günösünde. Sen barıp yardam berseň oşol kılmışkerge yardam bergen bolasың. Şeriatta haram kılgan nesenin bardygydan özüňde tiyişiň gerek, başkanda tiyişiň gerek. Başka adam haram işke başını tıgbassa, sen aga yardam berseň, sen dagı oşolor menen çoğu oşol işti kılgan bolasың. Oşon üçin Musa aleyhisselam berdi dua kıldı. Allah'dan soradı, ya Allah, senin nimetlerini istep, men senin suraymın falan akuna zahiran lil mujrimin. Hiç kaçan bundan arı inşallah mujrimlerge, kılmışkerlerge ne olbaymın? Yardamçı olbaymın dedi. Demek bu sabah bugünkü sabahımız şu menen ayaktadı. Musa aleyhisselam oşontup bayagınday akılesi tolup Kuşka tolgan uçurunda Allah subhanahu wa taala Musa aleyhisselamды dagı bir sınov menen sunadı. Aldağı bolgonda oşo kowmuga yardam beriş gerek boldu. Mazlumga yardam berişin negizinde uşunday ahvallar öttü. Andan dagı Allah taala özü kutkardı. Bulardın barından bizge sabak bolup atat. Akıl estүү musulman hiç kaçan zalim taraf bolbosun, mazlum da taraf bolsun. Mazlumdu kutkarganga hareket kılsın. Şeriatda aytat birinci tiling menen ayt deyt. Kolun menen kaytar deyt. Bilesin adam. Eşteke kala albasan jok degende oşol zalimdin jaman işini jaman kör yüreğinden jaman körüp koy. Uşul iş toora emes dep jaman körüp koyuş gerek. Bul eң azı, eң tömөн darajасы. Ün çıkpay koygon toora emes. Ün çıkpay koyuş gerek. Bu İslam dininin tanende nasrul mazlum, mazlumga yardam berүү çoğ ibadat. İslam dininde bir zulüm çekibassa aga yardam berүүдü İslam dinimiz çoğ ibadat dep koygan. Oşon üçin kolundan kese barıp kolundan karmaptı yani tiling menen aytıp düşündü. Aga da bolsa yüreğinden jaman gördü.